Abantu abahleli njalo bekhona lesikhathi siyalibingelela kuzindaba zonke zomhlaba namhlanje ke kuyiphasika Good Friday. Abanye bahambile ama-holiday, abanye bahleli ekhaya, abanye nje bakhoza kulama party ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba kaMnumzane Tshisa Sibanda. Sithanda ukubonga kabe CNC esisebenza labo lapha ke yabathola for ukuthi nxa ufuna ke bakwenzela imtshado, ama-wedding, ama-party, izimfa, uJola waba le baby shower nxa indoda sabuyela amakhamera safika safilima yonke into kwaba ekhaya ngoba mnandi kanjana ke sisakaza singapha ngokubulawayo ku-Facebook. Yasithatha usilandele ke ku-YouTube channel yethu, share the page, like the page, usilandele lapho khona. Nanguthabiso Msimanga, Thabiso Msimanga siyakubingelela ke namhlanje ukuthi ke ngilapha ke Cape Town esengisebenzela khona. Nisuke eZimbabwe ngo-2016. Into enzalayo ke Tshisa ke benhlezi lo mfowethu uDumi kanye lo ngakwakhe sihlala ke emganwini koBulawayo. Kwabanjana kukuhle kodwa yena wasebenzela ngaphandle kwelizwe eBotswana. Manje ke mina unkosikazi kaBhuti ngimhawela kakhulu ngoba nxa ehamba ke endlini bejwala ukuthi ahambe vele ke ezithandelele ke ilenjana. Isikhathi ngambona yonke into echama see through ikhangele njalo ke ule structure esihle uMandlovu ngifuna ukutshela manga engapheka lapha nxa ipheka ke izinqe zakhe ziyahlehla kuyanyikinyeka ke izibhunu zakhe zibunjwe mnandi. Ngaqinisela njalo ngangithi nxa ngilele ngisilise ngokuzama ukuthi ngizisize ngesandla ngimhawukele. Afikelwa ke umoya ke onzima ngelinye ilanga uthi ephuma ebathroom ethandele efake intare cover amabele. Ngisazi ngaphambi ukuthintana laye wathi ngenzani. Ngakhipha ke inqamo ngamfuqela phansi embedeni. Ngamrepa. Awulandi ngayenza ke. Awulandi ngangenza ngase mkhawukele kakhulu ke. Ngamsebenza ilanga langikhona ke. Ngahle ngamchiya ke ekhala lapha ngazama umncenga uthi zamnika ngangenza ipiece job ngangile $12. Offer $12 ukuthi ke indawo le iphele. Ngamtshela ukuthi ngimthanda onganani. Wathi wakhala wamemeza uqasa ubuye emakhelwane. Kuthe kunjalo ikuphuma kwami ke sengigijima sengibaleka. Ngahle ngabaleka ngeza ke lapha ke eSouth Africa nyadiwa amapolisa ke ekhaya ke Tshisa yimuthabiso Msimanga. Ngiyamxolisa sengabhala ke izincwadi ngabhala ama messages ngamafoni ngoba ngifuni babekwazi lapho engikhona. Inamba yami yefoni leyo ungayiniki umuntu. Angazi ke umfowethu kuthiwa ke sihlala emtshaya le indaba yami uthi bona ngisasivumelene. Ngamxolisa umfowethu kodwa abazwakali bathi kamphenduke ngizozixolisela live. Angeke ngiye lapha ngoba bazambulala. Cela njalo ingoma kaThixo uMagubane imuthabiso Msimanga Binya
ngoba sitshale ke uThabiso Msimanga ingoma yathi-ke umabhubane phela kuChico Selotwala ye ubhile lo wabamba unkosikazi womfowabo wavinya ngabuhlungu hlazorukanani senrandebele sakulela kunjani kodwa sosenrandebele lo simazweni yabona lapho senrandebele-ke kuhlelo ngisakhumbula asisendumculo bona labo ubhalayo ubhala kusePretoria eMzansi Afrika. Yebo kambe mina-ke umuntu osonta-ke Tshisa ngiyakubingelela into khona yenzakalayo umnyaka we-coronavirus isikhathi se-COVID besingasaye esontweni kodwa behlangana for Bible studies lapho engigcine-ke sekusenzakala ukuthi kubonakale acela sintandana-ke lo mfundisi wami upastor esimthandayo kakhulu-ke e-church ngachumayela online khonaphana ngiyabe ngibobotheka sibhalelana ama-private messages eceleni sisesontweni kwenzakala ukuthi ukwazi kwaphela kama-lockdowns ngabuya-ke ayi-ke lapho kwasahlanyisana ngoba-ke kuyathanda ukuthi ngihlale phambili mamfundisi kuyabe hlezi-ke khonaphana so ngimbuza ukuthi lapha phela usenza sulesithembo ngoba sometimes ngihlale duzane nomama mamfundisi unokwazi okwenzakalayo achumayele edlula-ke phambi kwethu khonaphana ngiboni nasi ijaha lami manje into esingihlupha ukuthi-ke ngazama ukuthi mamfundisi lo ukuthi ngam-eliminate dala fisa ukuthi ngawe uyafa thandazela kuNkulunkulu ukuthi angibonise indlela ukuthi ngenze njani i-Easter ebuyayo ngifuna ukuthi angabi ekhona ngifuna ukwazi ukuphelele kumshado ngizama wonke amaqhinga ukubana ngichithise ngizibona sengiyimi-ke umama-ke umfundisi omkhulu webandla ngiyacela la kakhulu Sibanda Dawudona ukuthi ungaqambi i-church yami lebizo likamfundisi wami mina-ke uSandra umuntu ohloniphekayo e-church I'm 36 years old ubaba usichumezelayo le-57 umfundisi le-45 bona kanisegugile kubaba la nxa sihamba nobaba mina siyahambelana yena umama wakhangani sengugogo manje-ke kathesi ngoFebruary ngiyawuqala bencwadi ungabhali phela enganidle ngibale semdema ngoFebruary uthi kathesi ngoFebruary sikhalele ukuthi siye Cape Town njalo ngitshela ukuthi ngibona ngahamba umama yena uthi kumele ahambe ibandla lizananzele ukuthi kukhona nxa sihlezi ngiyamshumayela ngabomu ngimpashela ngihlala phambili lo mama omdala ngimpashela ukuthi abone ukuthi-ke mina ngiphiwe phela Tshisa amfani logogo lwamthetheyo ongela asinto ongela zinqe ubhala ukuthi ongela sibu right mina-ke ngiphiwe ngakhiwe and angiyakwazi uNkulunkulu wanginika lo muntu yena kumele kubuye ukukhanya achiye-ke umfazi wakhe lo angithandi Tshisa ngimdikela into eziningi ukuthi-ke uchitheke ngithandaza mihla ngemihla ubana-ke abone ukukhanya ngoba yimi lapha inkanyezi yakhe ngiyamthanda ubaba ngithi baba ngoba umfundisi wami kodwa ngaze sisonke sobabili ngimbiza ngebizo lakhe into enzakeleyo ukuthi-ke ngeviki epheleleyo ukuthi kwabo ngoFebruary ukhona omunye umama olamawala wambona engitshaya-ke isibunu ngesandla ngena emoteni wathi lapha ngambonanga ukuthi ngibona umfundisi kuchaya isibunu seqala ufuna ukutshela-ke ibandla lonke lo mama-ke ugangele ufuna umtikela abantu Tshisa ilanga soze likhohlwe lapho engaqalisa ukuthandwa ubaba ngesikhathi se-coronavirus ngiyamthanda umfundisi wabantu ibandla liyakuhlonipha ngiyawuthanda ndoda yami kodwa into ekhona ngicela ukubona ukukhanya isikhathi sekhona lami ngiyamthanda sengachiya le jaha engangilalo ngoba ngifuna ukwendela kuye baba you are the best in the world I love you Pastor pa awu church ezingaka nobodi athi hayi machocolate hayi yamthanda sandi ngithanda ubaba uthe ngumbize ubaba ubaba ngicela ukutshela ngesana ukutshela ingoma e-church xa ngutshela ingoma e-church ukhuluma into ezinye mama ukuthi zathiswa uNkulunkulu lami ngcono ukutshela ingoma yamahedeni ngoba ukutshela ingoma e-church awusoze uhambe kahle unoganga kangaka akwenzi kodwa ukutshela isidebezalo ngoba isidebezalo lokutshengisa umfundisi imleze yakho
Sandra, Stavo. Ladies, my sister. Let's go, let's Money, go to just not stop the line. Just okay, my gents, hear me now again. Pag-ibig pala pa elogichi, masangan na po my sister a fight three. Well, put you with bed, this mga yes. As well as too many gadgets, city want to the bad. Sabi ka tapos mabit, sasangan na machida. Machida matigi me peneng in the side. Mati tuwe no my gents, tapos isubamla, matiga pesan. Tapos isa pa bela pagkuman na machida, mabela bayan na pa epabilin. Ang siya la po, ikasi na kising iwan. Mati ubos doble. Zana sijare Sandra on the bed as a Pitoli Mzans Africa. Yeah, you go to back there wood show forbidden fruit leaf or swinging on food from man. I remember we banda to me. There's a much church out for the pan man. Zenzo Tebe, not Zizi. Zenzo Zizi Tebe. Yeah. Ngibingelela mfana Thebe. Yeah, sitheke sakhula singabantu abahloniphana ngikhaya simuli. Ngasebenza nzima ngakha ke umuzi ngoba ngafundisiwe. Umuzi wami umkhulu amagama Tshisa. Angazi ukuthi kwasuka kwathini mhla ka 11 September 2011. Lapho ke lift. Mina ngwami vele ngingathwali ke lift. Njalo ngisebenze nzima ukwakha umuzi wami lemuli yami. Ngathola abantu ke ngabanika i-lift. Ngingakwazi ukuthi laba bantu into bazitshelela bazitshontshe. Nje simiswa imota setha imota yasidlela ngesiqubu. Ngeke ngaba baleka bachiya umtholo wabo osemoteni yami.
azange azi ukuthi kuyini okukhona phakathi. Bakhipha izibhamu bamvukela phansi ngafaka isimbi ngathatha ngashiwa ngekhezi ngabhalela kwathiwa-ke thina yithi esitshontileyo njalo-ke sibambe-ke inkunzi. Bathe bevula lapho bathola-ke ama-check nemali ababesithi imali engange-10,000 US dollars bethwele lama-rand ange-25,000 lezinye-ke ama-check amaningi-ningi. Kodwa ngiyakwazi mina ngiyigetawe driver athathwa laphana ngaphunywa esiyayidika buhlungu egwanda bangilimaza Tshisa ngilezinyalo ngikhuluma njanje ngabathi abantu abangabazi athathwa-ke emergency wathi ake wathwala abantu uthwele imali ngeke ungabazi adimanda laphana ngahlala-ke phakathi for over a year. Sakhuleka abafokosikazi wami ekhuleka labantwana ngemva kwe-2 years ngagcina ngirelizwa kuthiwa awuyacala ngoba baswele bofakazi ngikhuluma ukuthi into engayaziyo ukuthi ngirobhena 11 September nolwaminyaka ka-2011 angisoze ngafaka ugodwa ngisengaphuma after elections ka-2013 nginjenje amphilanga ngendlela zokuchaywa nokubotshela into engayaziyo imuzenzo thebe oselapha eSouth Africa olahlekelwe into yonke ngoba-ke unkosikazi nomthokazi eshaye phansi onyamalala. Cela-ke ezinye izingoma abafazi ukuthi vele nxa kusemnandi ofuna khona ungani usule problem vele bahle bahambe banyamalale ungaphindi babone. Sorry baba, ngicela ingoma ethi woza bayifohloza ngoba nxa wathola yenda zithila moya ngataba kakhulu like do I'll never fall in love lufuno or splash nangu lufuno ora ngithole nasi lufuno
Zenzo Tebe. We're sharing ingoma lethi ke awulufuno. Sure. Kunzima. Kuhlelo ke Ngisakhumbula phale yakho la. Lezo mathelela ipolisi yalesaba kakhulu. Ubona nje begqoka ingwane amaphosa ehamba le uniform lapha wethuka kakhulu. Angazi ukuthi esabani kangaka. Malake sibaleleke isiphasika Easter kunje Good Friday. Yeah, share the page. Kate Ncube. Kumbuthi Kate, kumbe Kate. Kate Ncube. Ngiyasebenza mina ngapha emayadini koBulawayo. Khona ngapha ke ngophuma old. Hayi lapho uzofuna ukuchaza phela indlu yakho la. Uthi old Gonda Road Qonde Rio. Amayadini lana, kodwa into amayadini lana ubhalela. Mina ke umama ikhwela melisenzelayo lese UK lomkalo indoda ubaba labase UK. Babuya isikhathi kabili umnyaka isikhathi kanye nomnyaka. Into ezakalayo umnyaka we-COVID, umnyaka we-COVID wawona kakhulu. Ubaba yamvalela elapha i-lockdown wehlule kubuyela ke-UK kodwa abanxa efuna ubuyela babuyele yena wathi kasabuyele. Hayi ubaba imphekele hlezi lapho mama esekhona le-UK. Ubaba wagcine ephosela amazwi kimi othando. Wangitshela ukuthi uyabona kwena lo madu lonke ngabafazi bami yazi ngiyakuthanda umuhle kakhulu upheka mnandi. Ngaqala sithi seseyijoko. Wenda wafaka isandla sakhe ehlombe lami. Wambamba ke isandla esinye simbamba isandla yangiqhawula. Wayehlisa isandla kwabamba ke iqolo. Wathi ke akuflathele. Mancu aflathela sibili. Hayi ngakholisa kakhulu ukuthi ubaba uyangibuka. Wathi ngilezi igcuma ezibukekayo. Hayi walala ke umuntu omdala ngihamba nami ngalala. Ekseni wathi ucela ukuthi nxa sipheke breakfast sidle sonke. Ngoba uthanda isilungu kakhulu ke. Sahlala ke etafuleni lapha e-sitting room. Wathatha ke ifork. Wathatha seke piece yeqanda. Wamfaka emlonyeni wathi ngikhamise. Wathi lami ngimenze njalo. Masika lami ngamdlisa. Wathi nxa sinatha khona sibonatha sonke sobabili. Ubaba waphendula ngo-2 emini ehleze e-sitting room laphana ngibhala ke into zami ze-church. Wabuya wahlala esofeni wathi ucela ngizomnwaya emhlane. Ngabuya ngafika ngamnwaya ke emhlane laphana wathi ngihlale phezulu konyawo zakhe. Msaza ngikwazi ukwenza la laphana sabona nzizikhisana sagiqika first day wangilala ke esofeni. Wanje uthi uyangithanda wasenje ntambama namhlanje ngingene bedroom. Hayi yahlala njalo ku lockdown yonke besilala sindawonye ke la bedroom kamama. Mama khulume lami athi uphekele ke ubaba uthanda lokho umphekele lokho yena engazi nilala laye. Hlalile umnyaka kwacha 2021 wabuyela e-UK. Wabuya nxa ebuyela umama nizwa isikhwele esinzima ikakhulu nxa sengimagina bese bedroom mina sengibuyele ke boys khaya. Ngiyabuya isikhathi mbode ngemva kwewindi ngizolalela ukuthi kukhulunywana. Sometimes bebehwabhelana, sometimes besenza bekhisana. Ngibe lesikhwele esinzima. Lakathesi umnyaka 2023 babuyile ngoDisemba. Ngamlanda ubaba esegarajini. Ngathi ke ufuna ngenzeni lami ngiyakukhanuka. Ubaba wathi hayi umama uzahamba emchiya emnganeni wakhe ke elobhengula wesaphenduka. Hayi ngenjalo ke wagijima kubaba wachiya ke umama elobhengula waphenduka ngekhaya. Uthe efika wahlomfuqela ke endlini yami khwaphana ke eboys khaya awanilala. Ngamtshela ukuthi ulala lami kunje mina kangiprotect njalo ngisaba lokumitha. Ubaba laphana wagcina ke elele lami njalo ngoba ide yangikhona wayengela isikhathi seplastic. Hayi ngoba njalo into khona ngimfonele ngoFebruary kathesi ngibhala linto ngitshela ukuthi ke ngeqwe inyanga uthe ucela nhle ngiphume endlini ngihambe. Manje kathesi ngitshele ke usisi wathi ngingaphumi ukuthi uyabuya ngoApril. Msakazi indaba enje ke inzima kimi ngoba senzisaba sefuna lokutshela umfazi wakhe ngoba ngeke ngiphume lapha I think lami lesindlu yami.
yimi ke lapha ke ubhalayo uKate Kate ngicela ke ingoma kaKelly Khumalo xa ungayithola ethi empini lisempini lekhyola uba ngindoda omnikazi awu mama 36 years old antithole 36 khetho lengakathi yeah 36 or 34 let 36 I swear 34 ikhiwali le 52 umama le 48 nakho sumithi kanti ke ngawudinga uJoyce zakho mama bahlala ke sofere ukuthi uzala sasa ayindaba inothandeni konakele amathemba wonke wabeke kimi Kelly Khumalo tempini kethi ncobo ukuthi kangiphumi lapha endlini ngcono umama bekwazi ukuthi kwenzakalani uba bethe kaphume uzamlotshisa kodwa uthi kaphumi lapha chimsebenzi ngeke chimsebenzi usixoxele phela usibhalele futhi ukwenzekaleni ngeEaster uthenge Easter ke baba babuya la mama usitshele ukuthi ihambe njani indaba yakho nxa ungenzakala mzingaye unjani mzi mzingaye ke ubhalile mzingaye. I love the show. I'm a young man, 27 years old, but this show drives me crazy and I love it to bits.
ngiyabhala isindebele kodwa ngiyasiqamula yimi umzingaye Thayubwe umzingaye Thayubwe uthi yena mina ke ngithandana nonkazana ona 21 lo nkazana ngiyamthanda hlala emganini kodwa ke iproblem ebekhona ukuthi ke into ezakeleyo ukuthi when we're going out and all that, sometimes I feel that a bit of somewhat smelly smelly fish or whatever call it. What ngezwe ngani uyanuka so yabe kumputha off kopana because omnye wazathi Jay kathira ko indaba ngani le smell esingayisisi. So then it happened ukuthi when I went to bed ngithelala laye. So when I saw ukuthi ipendi lakhe she soiled ipendi lakhe kakwazi ukudlikita at the back side. Uyachila something. So I thought it's a one-off thing. This girl doesn't know. So when the pen went down on the floor, that's when I realized that. So I don't know how to put it to her. So I was very shy. So it happened again at the time. All the pens ngaphambili sedliwe sengenye different color. Mr. Tshisa, this puts me off. So now the family is blaming me with why I dumped her. What should I do? I explained to my mother that why I left Sophie because of those things. Mama Mati is my choice everywhere. But now the uncles and all those people, the aunties, my cousins, they are tormenting me daily. I don't know what to do. This thing is driving me crazy. I don't even know who to approach. You are my savior. Is it possible if I give you the numbers, you speak to the family to leave me alone? Mzi, you have been support. Mina kala mzi, ngikazi ukutshela ukuthi umntwana notshela ukuthi yachihlama, awusoze kube right. Hayi ngiyaxolisa mfowethu, linzima le ndaba le. When one thing you're not married to her, just bengakubhula, go to the police, be a reporter. When out to hlala eBenside, go to the police and say to a reporter, they'll stop bullying you. Awuvunyelwa khona umuntu yachena la. Yes, you might have taken a virginity, but akuthi uthi usomela ukuthi ube olded ransom high. Hayi mzi, type ungavumi lokho. Angeke ngincede ngalelo but angeke ungavumi. Xa ungasatsho tshela la wawathatha. Period, you're 27 years old. Yeah. Le life yakho kumele iphile. All right, I'll phone you nje ukuthi wakuthi can you talk to me, give me your WhatsApp number. You want to chat to me, I don't know, maybe other things. So when you're client, mathelela ozakudinga unclient ngixoxe lapho mfana ngithi usuzositshela ukuthi khathi kuyini kanye. Please, if I can give a motion of love and old school song, I think you're there.
This is a bit old school classic music. Motion of Love, Motion of Love, Mix Masters from South Africa. Sambo Oskito Lapa Ikeno Yonkelian. Kwawes Kazamkon. The 90s. Kleine Ngazaro, Ngazaro zabakhona ingabe leqanda. Ma 2000. Themba Nsingo. Besitshela ingoma nomzinga eThaibu. Yala sibambe manje phela ke uThemba Nsingo. Unjalo Themba Nsingo. Siyakubekelela. Themba Nsingo mina uthi ngikhuleleke enkayi. Khona lo sikhobo. Abuya kobulanga zosebenza noTalk seMelly. Besisebenza khonapho kukuhle. Sisebenza nzima makhiwa la nxa esiholisa bese ngadubeki imali encane kodwa bese ngadubeki siphila. Hayi kwaba njalo kwaqalisa umbuso womuntu omnyama ke Tshisa impilo yatshintsha. Kwathi ngo-1991 ngabona lapha ekhaya ka usaphileke. Athi udlula ukukhukhula hondi. Ngathi ngcono ke siye phanda ke phetsheya. Ngihamba ke sa child develop South Africa. Lapho ngifike ngathola ke umsebenzi omuhle kakhulu. Ngasebenza khona ngale ngicina ke ngithatha ke umfazi wesixhoseni. Saphila sazala abantwana bazobaba bane bongu4. Hayi kwaba kuhle kwaba njiyana ngabuyela ekhaya ngibuye zobona ke ihlobo ama 2000 athola eZimbabwe ke kubheda. Ngithe ngisiyale ke bad bridge uthi ngibele South Africa samiswa i-road program amaphoyisa. Baqalisa ukubuza into eningi bebuza ukuthi imoto yami ama reflector akho right imoto yami ngiyithenge njalo. So umphosa lo wayelokhe ekhuluma ngingamuzi ukuthi ukhuluma hlobo bani mina ngoba sishona ngisazi. Ngothi ngiphume emoteni. So umntwana ngabona sengidelele kakhulu. Hayi ngaqina ngomeqela amshaya too good babe ngu3 ngabehlula ke Tshisa ngamlimaza nompholisa ngafuna umbulala bacela abanye bakuthi ngingambulali ngase ngamnyathela basuka ngadriver ngihamba themfika nje border hayi ngathiwa sebevimbile bangibopha ngabe bad bridge magistrate court lapho ngagwetshwa khona 6 months. Impilo yami yabanzima kakhulu umnyaka lwana wa 2009 ngathi ngibuyele futhi koDohoy. Ngilapha ke South Africa ngihlale 3 months lapho uJune, July, August bengilapha ke ejele eZimbabwe. Angibuyi futhi imuthemba Nsingo ngilapha eSouth Africa asoze ngukhohleke lo mnyaka 2009. Yeah, cela ke yenye izingoma ongantshela zona ezekhaya kodwa ibe ingoma ke endala bangathola ke umajayivana mara ngotshelekele ke ethi umabona bulawe. Alelani wosisi
mina senginyoke luhlaza umabona bulawe mina senginyoke luhlaza umabona bulawe kana ngiyabaleka mina umabona senkala mina senkala ngiyabaleka mama senginyoke luhlaza mina umabona bulawe senkala mina senkala ngiyabaleka mama umabona bulawe senkala mina senkala ngiyabaleka mama senginyoke luhlaza mina umabona bulawe khalelani nabafowethu khalelelani bosisi khalele lonke zingane khalelelani bomama Mama Chaifa na lapho uchala mnandi kometi mabona abulawe besichala ke mdlalo tota Themba Nsimo wangele jela seZimbabwe 3 months ushaka ipoyisa Sharon Nyoni yakubuyelela manyo kunjani uSharon uthi ke ngimpala ngapha ngase Norwich, United Kingdom. I'm writing to you because this is my favorite show. Now saying 39. My mother is now 55. So in terms of Tshisa, when you came to United Kingdom, Umama ngivisa sibili. Nearly 20 years ago, I was still a teenager. So I was somewhere in East London, UK. I used to see you at Stratford. Oh, kuma shows. Into kona ukuthi ke umama wathola ke i-boyfriend yakhe evela South Africa. Ngoba umama ebuya ngapha wathi ubaba ekhaya. Ubaba still a father lokho bebonke bengahlukana umama ukhomba nomuntu. But into enzakalayo ukuthi yena ubra JP wacina ke ehamba la endaweni emashowini wacina ke sesiphambanisa kwenanga sadawa sobabili sabhuke hotela setshela umama ukuthi ke sicile silala umama ngansithi uncle JP kodwa yena wayethi ngibize bra JP. So I found ukuthi uncle mina la vele we are smitten siyathandana uzwa yonke into esiyenzayo siyahambelana. So then I end up land umama nsithi must leave my men alone. Umama comes umlomo couldn't believe it. So Uncle JP my happy now waphuma ke endlini wathola into zakhe. Then I moved out ngahlala we are at Norwich now sihlala sobabili sidlabantwana abayi2. Umama is still somewhere there where East London. My mother hates me, we not speak in terms as khulumisani. Ubaba miswa izindaba akho umama esekhombile. Sadly my father passed away in 2019. Still in pain into ayenzwa umama. Umama didn't attend the funeral ka baba. We came thina lo JP umngame sabe sazobeka umama ekhaya. We are happily married sisachada lokuchada. Abantu banga accuse ukuthi ngathatha umama indoda. But my mother why married to baba. Angithathelanga. Lona umuntu engamphiwa uNkulunkulu. Ukuthi wabuya through my mother. He said yes my dad slept with my mother but I don't give a damn. Hey, Shero. Umuntu watshona umama akho uthi don't give a damn. Akula ndaba mama. Jona sisile abantwana ababili asichinjala. Ayi. So nesibindi ukuthi uvuleke leyo mlenze ukwazi ukuthi hayi lo mama uyavulela lo muntu. Lami ngiyavula kuphela. Awu ntombi. Ay.
Mana sikuchela ingoma leyo Sister Bettina yakho. Oh shit. It's happening tonight. In the place to be. Humari. You better see. Dubu shabetu. 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 Who's better now? Bantana in the meantime. You better see. Dubu shabetu. 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 Who's better now? Bantana in the meantime. You better corner solata. You better corner solata. In the meantime, you better timidity. 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 Toba. In the meantime, you better see kwa. You better sahamba man. Sahamba maj, siyetepen in the meantime, hibari, apa masalun in the meantime, in the chabus in the mix, hibari, inkaliboni pi, ya pesulu, inkaliboni pi, hibari kona solata, in the meantime, hibari si, dubu shabetu, hibari si, dubu shabetu, you better see, Dubu Shabetu, oh, see, Dubu Shabetu, oh, better now, Mantana in the meantime. Everybody, Tibiri Posa, oh, Tibiri Posa, everybody, Tibiri Posa, everybody, Tibiri Posa, everybody, in the meantime, siga. Hibari, yipping the food in the meantime. Hibari, see, Dubu Shabetu. Hibari, see, Dubu Shabetu. Hibari, see, Dubu Shabetu. Who's better now? Bantana in the meantime. Hibari, see, Piquam. Sahamba man. See the man. In the meantime, everybody up on my cellular chabus in the mix in the meantime, everybody see. Oh, Sister Bettina, ingoma mnandi. Sichala mngane sichala bali sichala ushera nyoni. Mana mbambeke yokugcina namhlanje sivala ngaye eDevson Gama. Unjani Devson Gama? Ibela phe South Africa ngagcina sengifoma icompany yami ke bisenza imali Tshisa. Le company ngivule ngomnyaka ka 2013. Company yakho ibeshisa. Into khona ukuthi ke lo nkosikazi lapha engamthathayo lapha eSouth Africa eziphilela nzima nje la the young woman from Cholocho. Sathandana mina mvela ke ePlum esikhalangeni. Hayi sahlala ke kunjalo sirana ibusiness. So labafana abangisebenzelayo mina abancane. Into khona ngingakwazi ukuthi one of the boys mfana wathi Felix ebe busy ulala ke lo mngami. Bengithanda nje umfana wami ngimthuma yonke indawo ehamba ngimangale ukuthi ke umama wendlini wayethanda lo mfana kangaka. Kwesikhathi abe nginyumfonelayo ngicela uzongithatha ungisele esalon. Ngicela uzongithatha ungise bangani bami ehamba laye. Kanti ke balalana ke umfana lo is 26 unkosikazi wami le 31 mina le 38. So Tshisa into lengizisa ubuhlungu kakhulu after I discovered ukuthi abantu bonke babekwazi mina kwayisimi engikwaziyo. So it happened ukuthi ke umfana lo ke ngagcina ngicabanga into embi hayi ngamchaya ngamlimaza kakhulu, but as you know in South Africa ayiphelele ke egangeni indawo, but laba bazafunda khona isifundo uzafunda ngoba ke imino yakhe emthathu kayikho eka left ngayiqhuma njalo into ekhona ulenxiba ngasozilafa laphola engamfaka lona uyakwazi ukuthi lengaphi udoti kunuka umuntu. Imdobson Gama lapha ke eSouth Africa onkosikazi lokho ekhona abadala bakhuluma ukuthi sikhulumisane sixolelane ngilaye ngimalanga kodwa umkhangele usekwazi ukuthi ngenzani.
angibulalanga kuyikuthi abafana bakiwe echorojo ngayena ngathi ungumuyilo mama kodwa bamekele njalo ukhona cela ingoma liyana ke yashakila nxa ungayithola ingoma waka waka nxa ungayithola ngajabula kakhulu uthona uTelson Gama nasi ingoma yakho thanda ukungena ke umachelela lohlelo sipilele Easter emnandi lingakhohlwa to follow us, like the page, share our pages, share Ezra Tshisa on YouTube, share CNC on Facebook, go and like the page right now and like our page now right now. Waka waka. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Sangin' sister, my zingu, yeah. 'Cause this is Africa. For Africa.